Kakasi Students Union hagasian jam ban dawa biang naga sorkar India ban aino ka jingmenjur ban pentri kam ya ka inline permit ban naga sorkar jela ban pentri kam ya ki kendon kami gelaya Residence Security and Safety Act MRSSA arjar kan riu ka sorkar jela hagan riu tarik unai tung araja ar pusau kala penyang hi da ka kerdop ha paham maulain ar pomer ban talasi ya ka jingwan rung ki weipat ki jaj ban riu sepo ka jela kaseng kalalap baka jing tay ka sorkar jela ban kami banya lani ban cek ya ka jingwan rung ki brio na sabarhi kala kala yeng ja hakate ka jaka ya ka bala plie haki kendiat snam bala dam kinoi lamba hakmat kaseng bakentup yo ba lambok starwell marngar president uba Donald V Thaba general secretary kinoi lam ka KSU na Riboy district lem ki weipat kila hiar sekate ka jaka hakapon no phai sngi habakran sikilat pathai kubor uba lambok starwell marngar ulaong baka KSU haka jing penyang ya ka kerdop menta ka sngi kala yo ban talasi bat pen phai din dagi spa ngot ki bar jela ki bertemu wan rung bi an cepo ka jela tang hapo khendiat kenta ki nong elam ki laong baka ne ka dei tang ka jing sedang bat ka seng kan sim daki we ki sen jam ban pen bor ka sarkar India bat sarkar ban pen urlong ye kita ki mat Turis, yang sudah cepat yang cepat ya. Kalau ada sih, kamera tu ni. काम करना है ना, काम का कागज दिखाओ। वर्क परमिट। कैसा काम करेगा बिना परमिट? हम बोला ना तुमको रिलेशन नहीं है, क्या तुम बात करेगा? बिना कागज में इधर में मत करेगा। वहाँ से वहाँ में खड़ा करो। हम लोग वहाँ में एग्जिट पॉइंट है। वहाँ तुम लोग उधर में खड़ा, खाली ड्राइवर उधर जाए। तुम लोग उधर खड़ा। उधर साइड आगे। हाँ उस साइड में। खाली ड्राइवर जाओ उधर में। हम लोग सब वापस जा सकते हैं। नहीं लेकिन तुम लोग उधर खड़ा। खाली ड्राइवर उधर। तो बिना ट्रांसलेशन कैसा आप लोग आएगा? वैसा तो हम लोग का पेट लात मार दिया ना। आप लोग कैसा होगा? अब आपका बोस्टी आएगा, मुर्गी बिक जाएगा, अब क्या करेगा? ऐसा बिना कागज नहीं होगा। आईडी है, वोटर आईडी है ना? वोटर आईडी तो हम का पे क्लास है। Sil ke Banangkok atban eliang ju kaseng ke ju pelong ke jing kendra panbu kini khadop hangye po them rubai bat skoi pat district ko i dap ke jing so benyau ke jing sokhia ya ke jing yai kuman ke sarkar dan petrikam ya takaan ko adon lupa rusnem arjar khatri bm RS aka ju ko por kani gendai ke kubor sa sarkar dia ba kayai jinggai kuman sekarang dia kalau ban sengap ban skor jing dawa jong gajat beliau bro kuwi ban pentir kam di KILP kam desu tanggarai jung ki seng balang kanrai kini ye kemau dong khat kanrai terik nai nopra bat kinjo pungut ki MLE ru bila simlang ta kaju kata kasur banyak kubur ba dan kam pentir kam KILP ko masalah jingban peteng biang nak liang ju kaseng tasgi sini ditang kajing sedang kani pengen peteng kene movement juga banyak pensengau banyak Jawa sarkar nak kapor suku pada ke sarkar dan yai kuman bat sedang le manla ya ke gijung cuman ngasarai sai ini kisini di sana yai peteng ya suwe pat tidak nanti kuno bangin pensaham ya kene ke Jawa juga nak kapor suku saki tang mene por tak dia tentang yo ban bering kedok dari dunasu sisbabut kita yo penpai diberi kan pot keselan dan sen PI buat kita untuk tim bro yo ban ya sahu kapamban buat po nompo kegiat tayo kegiat singiru buat nanti po noba sulong ayo kem ya kita reun po kar Bangladesh ke ban rupiah hakajo po kacing sneu ke bakam serkai di sini kolong saya kata kajing jat kena samlas pang tau terap dalam bagi ni ki ngas ngobang ila ha gro sarkar kolong balik kam sekia yen kini ka khodok hak balai snem menswa babuni ki pajba ke thapti bak sarkar ka ban ribon ni bak ni ka khodok nam ta ban talasi te ki baru
barung bami di an sepo kacala ka jumi resolusi kumulong matang i bagani kalong yingja ajakap kendai ke kedop antalasi hindai ini ladam dak kicang kayeng ke bola pundut baik klur hindai kalong teng-teng lo sponsor ba ya kita kisah tempat ba ka sarkar ka hapa soto ne sakhamat tak jingkeli kalong sakano teli kisnam yang ngai up ya kata ka jing rai ramba sarkar nam tapan menteri kam ya kata MRSC kaseng kepan benayar mta kesengi kan tu trek dari tangga jing sedang ngilak tha saburo snat trikam ba kene jing kendra mandar juni kan trikam haburo distrik kan trikam haburo snat tha kang ni ka them ri bhai ru idang yo pa dia kren gi bo distrik kami tang jingkot bat ni khmi den ti ba ka sarkar ka haban juba bat larang hir biang sesien hampok madan lakade hunu ru maskoba sarkar wat na pentut ya ka e ba ki khot ki su di menteri kam ya ka nimla su panangai apsa ya karkom le kelut sarkar nrai kata ka basai kalong ngin menteri kam hi ka an menta la kalong bodo di bor sarkar ni seong buat sim ka an ya kati nrai tak jingkeli kalong ba ya kita ki an la don lupa ka le yu cek sarkar hile yu te nok thawai hile yu kita poi ba wajib ki ban pha sports secretariat ikam semla pha ki ban sule stan tenda ba ya thap kam trak sini satai mi pha ki ban thau ki an ka kum ki jingdon kam ka seng la tek powdli kisnam ni la yeng rang ba ni la ye khon ye dawa bat mi khmi denti badang ni sakmat mi don kam ru ka jing terlang wat emotional ka wai ka bang akwa ban kren sai perdo persnam di baterai ki kam repair di bajuan ra ki beri una sabar ban terkam wat juan ra ki beri kambiang wat isra nyemman sila dai supara trai ni human trai jong maknaru kaseng kenamla ban kompromis ni sakmat dan kam ti beri pentrai ti cingtrai repair wara ki beri biang kot sela yat hukum ka work permit om penyat dak buburi om penyat dan mit nyong ko pentri kam bian ki beri kot kamsla kata ka ba pentra jo kaseng kalong keren dak basai mi penayar hakani kesing yolong kani kacing ki jong ki isu ban khanra haki caka ba per kamdai ke jingkut ne tak jing sedang mentak sing hindai kan ye peteng ni khmat haki si ban wan hak distrik ba per da kami kanu kalau anda problem no ki jingjia ki bam sultanat terai sarkar wa na keno ki isu hindai hak keno ide ba ki bilong mala kile kelut kam ya takaan ko don pa ina kami lenti ba kene ka dop kendai ka wei kata ka ban ajing sengal ya kejat ben reu amdai nyuma masun kot pelam kuwit ngaskoba kene dok kala jingca ayu ke sarkar kenye le konjakai isu yu chat kale ayu ke sarkar penjai penthame jing jing kam ba sing ba chat le kaliang ko se nume song 50 bereu ki la bandong sanu ki isu kaca balai ke sngap ja rai wei haba nyat ta kalenti nyat haluk bokot along sebnu dak sempor ni ka kloi hindai kane jing ki trong ki isu kani ka face one ki isu penpena jing ki kalong kan peteng na semat na saya penpena ki pisngi ban wani wei pat kita kalenti gunung penbos sarkar maka sarkar ka ben juba siapa ba om cak tan saki sungre kan juba siapa ba kaset senduk hnu ya ta ka an don pa no senam ka cak kan kata ka kerbo na kalian trong ki isu sarkar amde ka sim ka baningtong yo gigi mo ka sim baningtong ni ka dik ala ka sim ka balai amarang kenal dang ka bakadu ka dibingili ka porba ka asam government ka penbenaya ka NRC ingila pelong ini ka jing checking damar bangila tentu kentu ka sarkar ba ka deban perping mai ka jingru jigi breu yo si ki breu ki ba du ki pemyo ka NRC ki man rung snis po jalamin halia kelingi phai pat si angi jongi mingila keren ka Industrial Migrant Workmen Amendment Act 2011 kadon di ya kani kala di ka an juga jelah ndrei wasusi kalong ba nadu warjar kue hadu mentala di milik kunra kini ki construction sites kini jaka ilapen ba kini ki breu ki malabar ki bumdi ki terai jela ki kim sudan ne ko work permit ini bidang ya kalau license dari di joki apakah dia ka an dari kimden ya buat work permit kamu di kontraktor buat gitu ki nomala kila pentingnya ka an kamtam gitu ki contractors Andre hadin tu ni ki penui sakoi ka an but teng di bilik ki kontraktor ki cukup ini kemudian nyilit support labor department ka ngutip ya ka an ya kata ka an kumnu ki mithu ya kata ka an ba kala dai lupa ka an jangan jelan but mengitip iru beli ka work permit ka dan kam hadu kata nomor ba ka work permit haba ka pan ka verification jong nu breu banabar ka pan ru ya ka police verification jong
domicile residence ke juku kemudian nak tanap ke bamu di Syong Basa Bahapan Merak ya katakan certificate nak police department dia kata ada gawai beningkong kabar kedai ka sispa nyuk ndai sengi ba ya work permit pihak renew betul tuan tri tuan nyalam nong tri sangut seneng DPI tentang lagi kiwan gini nong tri sini yo kali bo license tinggi buhai senong sini hadin sispa propose ni ki apply epek ilong try senong no sini kini ke bu jingma ba yang ni nomor ba lada ngirit pa di kiwan swan ngirit pa ngindu no sedong ngindu ka kendo ka siap ngindu diriti sensar bala asur men barim ngindu ka political power nadong sedong ngindu lot bengi di kani ka work permit ka phak renew with new sispa new pandai sing kemud bakat khangla deki ba in enroll di habo electorate jong kini ke jela tikaan ke baar kepala din pentrikam kedai kini ka Meghalaya Resident Safety and Security Act 2016 kani ka lami hadin ke jengeki jong ki dunhun sang balang lam ki ba jong beri hunu trap ba nomor ka jengi penyu ka ILP ba trench center yang pentrikam swala ke MR SSE Andrei ke subsidi kalau pak MRSSI kalau constitute dari district task force bantu kita ke entry exit point. Ani hadu menta 4 dan entry exit point tangan ni kau ke entry point ke dalam ni. Kini ke entry point ru kemelakaran dari presiden jungi saya ihi menta kalau along pan kadang kau ke kamera le along ke jakasa jungur kiwi li tikil along ke jaka lek pen khana jungur jaka ban ya lek ikam beman jungur asui isra. Di kalau ke ibu subsidi nomor banyak MRSSI yang dibuat di bawah suatu pentrikam. Panhadin tang pentrikam nomor kini ka act benung ke ke principal act benyong di pentrikam ni kini hendri kila ile pan amen no ile pan amen pada kini ka di pas governor pada hai biang tre pan ai ka jumunjur ke ju bat ka attract pada ka attention juga Ministry of Home Affairs di Ministry of Home Affairs ke examine di hadin untuk kapan pai habin ngili kendu sembut menteri rang ba yang kilapan pai ke MRSSI saya ke state government kamu ke state government tadi belak men pentrikam ya kini ka ai nadu betul betul bab ian gibangi ngidang dawahi kalau ka inline permit ngidang tam pala di inline permit im sola su kan su snap belong ba kata ka central government kadang examine balik ke simpor adu kata-kata ben examine yang Manipur kam simpor ben examine di Manipuri ki ha likely ke resolution istang ka ki adi sedang di correction di apa arja kasar apa likely resolution but some arja kendai ki ai kini ka ILP ya ka Manipur ini ke jongi pada ke movement kepada nadu 1985 ke bagi jingi ki tejur ho 87 92 yang tahun 2001 2013 ke government kadang ai tang ko ke resolution hendri hadu mentar balik ke government kamla ke state government kamla ban impress ya ke central government ban ai no kata ka ILP yang ni apa ke Manipur ke ai ke besok yang ikam ai bagi ke preamble jungka Bengal Eastern Frontier Revolution 1873 di Pentelan. Nomor musuh aja dok kasih injek hills, Lushai Hills, Naga Hills, dari mentah gila Pentelan state of Nagaland, Mizoram, gila ada ke Manipur, gila weng no pada ya kah kasih injek hills. Jadi ni kalau ke ba satu di Kijing Bakala juga state government, dan di Kijing Bakala juga central government. Dari begini up, CI up, ya kata ka examination ke jungki, kamu kadang ni isi mentang gila yo sis pangut. Warna kalian ka tempat kulir ke layo kam ke tukan ingut ini infiltrators sepoi ke por bangin kam ngilangi up kita ke examination ke joki kemudian nyala kelarik pa be kan ni hilo ka seng nimlawan piang kadang haban sim ini jam madalada peniru yang se instruct itu nak rekam kaleng ke beri hunu trap bikin sedang ke mengili mengibun pelong ye jing talasi yaki mender yaki poi ye bambiang ye ni ko islam ko work permit ba kimdei ban yo la menteri ni ndre bagi ban phak no yaki bon Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya